emculweni kanjani inzondo ngoba sisojali apha emculweni kanjani inzondo sisojali apha emculweni kanjani umoya sisojali apha emculweni kanjani umoya sisojali kodwa ngisho inhloso yomculo ngijwelana isenidle nkohle ngisho ujabulisa abantu ngoba njabuka uthile ngiculweni kanjani lenzondo thina kasisojali ibapola ngalokutusa itakatela noma ngubani ibapola ngalokutusa yo itakatela noma ngubani mina ngilipola ngalokutusa ngakatela noma ngubani ngikimekela ngapha bamkabuno ngikimekela ngapho ngikimekela ngapho bamkabuno njalo indodo wembatha ijazi langashiza phecelezi ivezandla yebo kwala sesimekule bamaskadi ngithi ngilibe ngingedwa ngingakwazi sekela ngimnandi ngingedwa athethe lamile uhlanga lovulelela mina enkulu ngiyikhwephezi wavuno klepha ngasala ngiqonda amahlelo umgibelo besikile ngenambona ngelo wazi ukuthi sewujiya kanjani ke manje yimi njalo wathi ngikubuza kusigobela inkomathi ngasekhanda ngoba badaye sabisele se unokwanda mina dalesizebeti hayi yamhlebula kabitha siyabona wona yezami lezinini wekosola mfithe setovene kani wona wakhe kumfuka sibande mfuka povela mfuka amaqayisa ibese ngithi lonyaka ngiyibambe nje yakwethi ngoba angifuni ithola ngamachaphasi unenza ubashange namlekele ngithi bafana bami lonyaka ngifuna ukulishaya nje ngigibele njengembongo ngithi silenge shobele hathi bafana bami siye secourtroom ofuna utshwala uyokuthola sebuye ICU alikahleli wema ngoba mitele minyaka wongisha ingoma ngijulela wo wafika usathale dakelo twala wangilinga
kodwa ngizoxolela usathini ngoba ngazi ngihluke nje nokudakile yiyeke webhimani ngithi unjani-ke kodwa webuso benyaka ngithi sengifikile kade ngikhwebe mfana ngithi uyobatshela nini abathi iqiniso ukuthi kayini le nyakhese duze kwami angithi wena nizama ukuqeda ngami nomngani wakho ageke manje usho uyoyeka nini kulokhu sitetemele lokuthi wathi imali yami yomuta nayo inyembezi zami zobala ukube kuthiwa-ke ziyadlana iy'nyembezi abe zami nojava zimnike nawe zabe sezami angithi wawetha wenye wena malulwane usesugqoza uqawethe emotweni yekela-ke lokhu ufuna ukudatuwela mfana ngithi ngiyeza mfana wami ukuthi usiwalala estudio ugade amavukane azoripota bese ucela ukufaka amazwi akho ngisho ngoba lonke ivukane likhiphile kuzwakala nje izwi lakho uswaza fana nenye ama-instrument afaka emavukaneni ma ezorikoda phecelezi imfiliji ngithi ngoba uyabulala indala mfana wami ngithi buyela endumbeni mfana wami efaradebe uyodayisa iy'khumba zoqamu namasende ey'bheka cishe-ke nomsuzane yokulekelela ngoba necorona-ke ithethe ngithi-ke nazi ezakho mfana wami ngikuxoshele zona wena ungumashisa indlu yasekhaya abanyoka maqede washisa indozela ikuphakelayo wayetha ibhokodo ngekhanda ngibone ngesiphithi sengozi kofacebook mfana wami isihlahla sinyekwa angithi wajikela abalandeli ababekuvotela babefonela ungabasabazi nokuthi bangobani ngisho amagama ngithi ngizwile mfana wami awuqhamathembise kuthiwa umzala bakho sebeyakubalekele bethi kazi sezobolekani sezofunani awuthi ngiyeke-ke mfana wami ulozithi kazi ngaziwayo ngithi ngiyele waziyo ukuthi nalama-albhamu wakhiphayo warekhodaphi ngoba ekhala ngathi ama-earphone engagciniye ngala ngithi ngiyenyethi iphiza ngibathela ngomqubo basiseke ngiya kwesakithi isibaya ezinomqubo esingafani sakini mfana ngoba ngigcwele umndeni phela mina ngumfana kasuba singungu singubo lamntasabhobe kumtyosi zindaba wehla ngeparashute ebhanini ubaba-ke ozala mina lo intoda kayikhulumi basakhuluma imisebenzi zayo ngithi kawuthi ngishaya izuza ngisusuthulile ngababomnganathi uyigalofu lami elingawudli upetroli eligcina nje ngokunuka angithi phela ziyithuthuku zami ngithi sengingangawe-ke mabhishana ngithi wena uyobatshela ninika abathi iqinisa ukuthi usiwashiyayo kwamthwala unzima ngithi wena yini njalo abathi babebuza ngomkhathazi lokhu ukuthi hhayi usumfakile-ke estudio engakhipha noma yinini ukuhamba angithi wena phela usehluleke ngoba wehluleke ukucekela phansi igama lami kubo bonke abantu ebengisebenza nje ngithi yini yakwenza ukuthi ungamkhokheli uJJ umdlali we-keyboard uthi uthani yena awumkhokhelanga ngani angeke ngisayibalayo kamasefane ngoba hhayi-ke kufike nkosi yami masefane ezosebenza nathi ekuwuproducer kuthiwa akangabhala nakuyisindi ikhaba ugezani yena awumkhokhelanga ngani ngele waziyo ukuthi kazi imali wawuyenzayo yeyi ngokuthi uyaqeda ngami manager uNkulunkulu wathi nje ho ngithi dipha uyoba wendidi ufana nemali egcwalisa imabhida ngoba anamhlalo kuyakuthiwa ayikangeni kodwa kade yabolele izini zenye indoda ngithi niyadela njalo wemamanenjali ngokuba nezisi enama-bank account anabeni isicabelele nathi thathapha lezi zini enama-bank account kazi siyashonaphi intombi yakhe ekhoselwe nohlezi ihlakaniphile hayi cha yona yayihlakaniphile ngampela ngoba ngikhumbula ngomunye unyaka kwaye kwathiwa ibheke ethatha ama-charges ka-5,000 awu hhayi yona yayihlakaniphile ngoba ngisho namabele zazikezwazi nje abafana bewaluzile hhayi cha khona usehluleke mfana ngoba asila ngisho ungikhatha nomanyangosi aziyo bandoda enjani enekhuluma indaba zamadoda nabafazi ngithi ngumjidabelo ngoba washidabela isandla esikonzayo wasethi sikhangezayo ngithi uyiphitsiphitsi lo mfana wena ufane nesundu nelishalela imizi abantu kodwa ngaphansi kwephapha kube kungcolile ngiyekela-ke mfana ukuthi uma ufuna inje exoxo kokazi uyifune ngegaba lama ngithi uphelile ubungani ngithi hhayi mfana ameli bafuza kwi-DLHS hhayi kuyoba igomu lami njengelokungehla ngenyuka nalo ngaqinisa noma angithi phela mina ngiyindoda ngiyikhuluma indaba zemidlalo ngiyomemeza masheshisa umfukami zegwathi ngikhathazwe enhliziyo zezisha waseyikwezela mfana inkulu noma ibhodo kwesemfuthini ngiyomemeza ubaba ushipela icala esethokoza wathi ubeke phasi umoya nje mfana vele itamatiso lahle umila kakhulu udlula okutyalile ngibese ngithi mfana umfukazungu sekuyomemela igreyi wondile mfana umfongo yeshala nazi ilensika umbhedi yathi umfukazi othi zinyokanyoka kumfuka mkhizi ubheke umfuka mkhulu ngithi ushaya amatiti umfazi othi uthi ungaphinde ugibela imoto yami mfana umonje umfuka jele umfuka buyele bathi uMr Ghetto ikiyatiya lapha kejipi ushuthe mfazi ngithi umayikhethe
ngiye msakazi ngiphuza ikwebe kumfasi kosana umashisa kumfakhosi uthuba lithi kumfasi balithi yachuza imapho uqala umfazi olithi umese kumfazi ngithi umshazi unkatolo umfana uphetheni ukiss before ngithi abanye-ke hayi sazobafaka nje kwi-voicemail sisithageni lezi angithi phela mina ngumnomzane komzanyoka ngithi wofika uzombona umanyambo zakhe itikezi awushaya nje emini heyi qapha lezo